Tedot badalili ruyam karuin dia kanam penpo serada kemat Donald Trump. Kau boleh isi guna bagi subscribers baru kita jusut rampan pagi video sekini ke channel Storyteller London. Karuin dia nadu basdang hi kam syam lalong ke parlok jong karui Amerika. Bad nadu basdang hiru karuin dia kam ju penpo bad kam ju demngon. Hakajing hukum lani kajing koman jong karui Amerika. Bad nadu ka arpo century hadu ka arpo century. Karui Amerika kadang yai penpau bad yai saki. Bakadai kanong syun number 1 jong karui India. Hakas nam syajar kendai Spanyol puai hakajing yalet ma jong karui India bad ka Pakistan. Karui Amerika ka beitengka ya ka Pakistan hadu billion US dollar. Kalau paru ya ki jatma ban yasha lani ban yashan ya kari Pakistan Henry ka USSR hakati kapur kala khanglat no ya ki jatma jong kari Amerika hakadurio ba Bay of Bengal. Hakas nam syajar kendai Spanyol pusau por balong Prime Minister ke Indira Gandhi bat kadairu kasin ke Banengkong jong kari India baka penpau bor syaka pertai daka jing tes yo nuklear Banengkong jong karui India. Bat hagatai kapur karui Amerika kala berngember sit ya karui India. Bat kalong lada kam kongu ya ka hukum jong ka Amerika. Ka Amerika kan salek da kapateng ya karui India. Henry nadu ketika por bakari India kadang rit. Henry kam syam lapendam. Badakas nam syajar kendai spak kendai pupra por balong Prime Minister Atal Beri Bajpai lates nuklear biang hakasin kebar. Kari Amerika kalabu sanction biang sada kabakam teng ya kari India. Kari India kamsyam lapendam. Henry de kapor balong Presiden George W. Bush jong kari Amerika. Bat Manmohan Singh Prime Minister jong karui India. Kila ya sign ya ka nuclear deal agreement. Bat nadu ketika por karui Amerika kelas dang ban penpau bat peni. Bakas ngutenat ban yalong parlok bat karui India. Barack Obama ulong bakarui India. Kadai ka parlok ka babhatam jong ka arpway century. Hakas ne marajar kan rio hadin bau Donald Trump mula job ya ke election. Ula kedep ula do la dat yu Modi berlong. True friend. Joe Biden kum presiden jong Korea Amerika ula penderung dukot ya kari India. Syaka kuat. Kari India nadu kas ne marajar kan rio bad wat haka election arajar arpo bad arpsau. Kasepot jur yo Donald Trump bad kaong. Bau Donald Trump udah parlok baik baru bajan jong karui India. Henry kalong penbanda Hongkong. Hadin bau Donald Trump mulai job yang saisin nakas nama rajar pusau. Kumu presiden jong karui Amerika kasihin kebar. Ulalong sendan unong syun ubah tam jong ke India. Dang akas nama rajar pusau karui Amerika kadang penseluri ke India. Bantiet peniang na Rusia. Henry tang hadin riu benai kala berngem kala. Da kabong lada ka India kam kongu kan sangat kesosat ang Donald Trump. Balai kerui Amerika ka kang tang ya keri India. Kadba ka Amerika hi kadang penklan ya ka jing ya kai pateng. Bad ka Russia. Keri Europe kumjuru ka European Union kidang yai penhe ya ka jing ya kai bad ke Russia. Umjuru ka China Henry ya kitay kiri haneng umdon warning umdon sanction yai balay pibu sanction tang ya kari India. Lada day bo Donald Trump udan hajan la day ban kawang sendon daka masiyim na kadurkmat. Hato karui Amerika ka bisni tang namar bakari India. Kadai kari ka bakiu stat tam ka persai. Haka ekonomi ka jingkiu stat jong ka India palat pausya ban ya kari Amerika. Kari ka bahe tam ka GDP. Haka persai.
Bat omdon kawai rukari. Kaban kamstet ban ya ke India. Ka IMF kong hakini ki kuartar kibanwan ka India kan sakiu. 0.1% na ke ekonomi. Bat ka Amerika 1.5%. Ka jengkiu stat jong ki bor sipai bat ki bor thma jong ke India. La sakhi shai ha ka thma ka ba sausni persya. Ya ke Pakistan. Ha ka ba ki misail jong ke India ki kelalong ki ba klan bor tam. Ka Amerika ka ong ya ke India ba balai phalai thiet pniang. Na Rusia ka jingli thiet pniang jong ka India sha Rusia ka dai si benta kum ka jing yarab ban khang ya le thma persya ya ke Ukraine. Ka India ka dai ban sange no shisndan ya ka jing thiet tiar thma. Na Rusia balai kam thiet na Amerika. Ka India kam dai ka babi ka dai ka pastat. Kam syam la jubah persya ya la ni ben persya ya Donald Trump. Henry Prime Minister ka India wong. Ka India ka long ka balapan krek ban siu ya ka tax. Ka basan po persen balabu da ka Amerika. Ya kimar kiban import na India. Sanpo persen penkiu ka Amerika ya ka khajna. Ya kimar kiban tiet na India sya Amerika. Kabamut lada kamar kaba syongdor silak. Hapsiu tak sanpo ajar. Henry kari India kaong. Ngin nam pendam daliliru. Ngin siu baik jaka taks. Kat kabangidang la. Lada bom la syu. Ngim di tiar syu sya Amerika. Kajeng pen krek jong kari India ban long kari kaba klanbor kapartai. Kamdai kabarit. Kari India menta kelapan krek ban yalong perlok bat kiwei pat kiri. Badla saki nengkong ka Philippines. Bad kadai kari Philippines kepala tiet nengkong yaki tirthama nagi India. Yaki Brahmos missile. Ka India bat ka Philippines kilaya tekular haki buar sipai. Bat haki kam kai pateng. Barong itip baga US dollar. Kadai kapisa ka bapau nam tam ke pertai. Bat baro kiri ke pertai. Kia kai pateng. Da ka US dollar. Henry ka India menta kelapen kre. Badai ban kai no da ka pisa India kat kiri. Kiban ya kai bat ka India. Lai teli kiri kentup ya ka UAE ke Rusia. Bamenta kila ya kai pateng da ka pisa India. Pat lai fusan teli kiwai pat kiri kibalapan kre. Kibalapli account. Ban pediang ban ya kai pateng no da ka pisa India. Trump wat ya lek kai li ya ke India. Kiri sepngi kentup ya ke Amerika. Kishun bat bisni ya ke India. Namar bakadai kari ka bakius tetam ka pertai. Lada kiri sepngi berok ki kop ki sarong ki persyang banyan ya ke India. Jayulok. Lada ka India kan lejas no bat ka China. Parlok sa comments. Next. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make the best story.